Atlanta ɗon Alaji Bakar ni ɓe jam si tawi on tigi ɓanginani o yawonde ɗum ɗo na original on deni ɗum ɗon haray no dagui kono noon o yeeyi ɗo ɗum ɗon ko pirata kon tawa o waɗi yeeyira ɗum wasi tawi ko original on har ɗum dagaji ɗum ko laamgol no toni ɗum ɗon harmi ɗum ɗon harmi tan shukran barakallah gani honto ɗe wonde na istihbabu i'ta'i as-sadaqati lis-salihin wala aw istihbabu i'ta'i zakat liz-zawji wal aqarib gondon بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها إذا كان من أهل الاستحقاق لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبية en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawɗo towɗo seniɗo handuɗo yettede yen tori yo juuli enelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo nuli e meɗen saabu yurmede yo juule sahaba ɓen fo o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan yo allah jokki en kan dina allahumma amin wallifiɗo ɗo yo allah yurmin en yurminamo o wi istihbabu yiɗegol e ita'i zakati jonnugol zakka on lizawji wonande modibbo gorko debbo on wal agaribi e ɓattodiraɓe siɓɓe wonɗo ittugo zakka on wonde no yiɗa sonnajo sikko galo modi makko ko baaso o jonnamo zakka o itta zakka makko o jonna modi makko ko noon kadi no yiɗa ƴettugol zakkaji mum ɗin jonna ɗi siɓɓe mum ɓen o wiɗo ida kana lizawjati maalu so tawi sonnajo on no mari jawdi tajibu fihi zakatu tawa zakka no waɗɗo e ndin jawdi tawa zakka no waɗɗo e ndin jawdi falaha no wodanamo kanko sonnajo on an tu'tiya li zawjiha nde o jonnata moodi makko almustahiqi fodduɗo e jonnede zakka min zakatiha e zakka makko on o mustahiqɗo ɗo ko wasfun li zawj
ida kana min ahli listihqaq si tawi koye yimɓe fodduɓe ɓen o jeeya ɗo ko ɓeydutugol kawni li zawji hal mustahiqi ɗum ɗon yugni ida kana min ahli listihqaq ɗo o waɗi hachu li annahu sabu ko hani andugol ko la yajibu alayha waɗɗaki e hoore sonnajo on al infaqu alayhi nafgugol moodi makko dépense gol moodi makko waɗɗakimo ɓayi noon dépense moodi makko on waɗɗakimo hare no sellaka o jonnamo zakka makko on o wi ɗo wa thawabuha baraji makko ɗin kanko sonnajo on fi itaihi e okkugol moodi mum jonnugol moodi muɗum zakka jonnugol moodi makko zakka afdalu ko ɗum ɓuri min thawabiha edi baraji makko ɗin joddi makko ndin ida atatil ajnabiya si o jonnoyi zakka makko on janano hon woni dalil mum o wi dalil mum fa an abi saidin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu ittama e oɗo anna zainaba imra'ata ibni mas'udin zainaba imra'ata ibni mas'udin zainab sonnajo abdullah ibn mas'ud on qalat wi'ino o wi ya nabiy allah ko ayo jiyaɗo allah on amartu al-yawma bis-sadaqati aw amarta al-yawma bis-sadaqati hande a yamiri fi sadaka fi yo sadaka itte wa kana indi huliyun tawi miɗo mari cuɗaari huli koko parorte ko hara koko tafa koɗi noppi jawe chaine kurundaje ɗum wiyete huli cuɗaari tafandi fa aradtu an atasaddaga bihi mi faala wadde ɗum sadaka mi faala okkitirde ɗum fa za'ama ibnu mas'udin moodi an ibnu mas'ud o nodditi o aaƴi o wi'i annahu wa waladuhu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alayhim o wi wo kanko e ɓiɓɓe makko ɓen ɓuri handude e kala momi waɗani sadaka kala momi okki o yomi andu ɗo ko kanko moodi an e ɓiɓɓe mum ɓen ɓuri handude e sadakaji an ɗin o wi'i ɗum za'ama ko haala ka a hoolaki mi za'ama alladina kafaru an lan yubathu fayda ko haala ko wigol ko ɗum doowi wo ɗum fa qala annabiyu nelaɗo allah sallllahu alih wa sallam maaki sadaka ibnu mas'udin ibnu mas'ud wowli gonga zawjuki moodi ma wa waladuki e ɓiɓɓe ma ɓen a haqqu ɓuri handude man tasaddaqta bihi alayhim o man tasaddaqti bihi alayhim e ɓen ɓe waɗɗa sadaka e muɗum ɓe waɗanɗa sadaka ɓen ɓe jonɗa sadaka ɓen ko ɓuri handude e mum ko moodi ma e ɓiɓɓe ma ɓen rawahu al-bukhari wa hada ɗum ɗo madhabu al-shafi'i ko ɗum lawol imamu shafi'i ngol wonde no sella no moƴƴi sonnajo galo jonnugol zakka mum on moodi mum baaso ɗum won lawol imamu shafi'i wa ibnul munzir wa abi yusuf wa muhammad ibn hasan al-shaybani wa ahli al-zahir wa riwaya an ahmada ɓeɗo fof ko ɗum noon ɓe yaari wa dhahaba abu hanifata wa ghayruhu abu hanifa e woɓɓe goo kañum yaari wandu abu hanifa e ɗimmo muɓe ɓe serti andi ɗimmoɓe makko ɓen ko abu yusuf e muhammad ibn hasan al-shaybani ɓeɗo tawti imamu shafi'i e ngol ɗo seeda ɓe kañum wona wigol ko awa menen ko men hunde kaari en ko ɗon tumme woni ko kaɓe tangini ko ɗo gonga woni ko ɗon ɓe woni jokkirde abu hanifa e woɓɓe go yaari ila annahu la yajuzu laha an tadfa'a lahu min zakatiha o daganaki sonnajo ka o jonna moodi makko zakka makko on
wa galu ɓe wi inna haditha zeynaba wa hadith zeynabu ɗo mo janguɗen doga warada ko o joli fi sadakati tatawwu'i ko e sadaka dokkal ni sadaka naafe lal fardu wona farilla na zakka ko sadaka ni tum so tawi na zakka farilla haray sonnajo on jonnugol moodi mum ma ɓiɓɓe mumen ko ɗum ɓuri moƴƴude kono zakka on farilla on Abu Hanifa wi oɗo hadis na ɗum yaari wa gala maliku imam malik o maki kanko in kana yasta'inu bima ya'khudhuhu minha ala nafaqatiha fala yajuz imam malik wi si tawi kanko modibbo o wallitoray ko o ƴetti kon e juuɗe o sonnajo e zakka o wallitoray ɗum ɗon fi dépense ugol mo haray dagaki ko waɗi haray oya ñameti zakka muɗum si tawi sonnajo on ƴetti joni 1 million joni ni modi mo inni ko zakka an onni tawi bimbi ko o fokkiti o ko ɗon ƴetta 100 000 o inni a naɓa ngen ka makiti ma hino ɗo ɗum ɗo a soodoya e coñci ma a sooda e paɗe imam malik wi no haray gasata wa in kana yasrifuhu fi gayri nafaqatiha jaza si tawi noon kanko modi bon on zakka mo o ƴetti e junngo ɓeygu makko ko nokkugo o naɓirta ɗum wona fi dépense ugol ɓeygu makko ittoɗo zakka on o wi hare no dagi masalan tawi so endike ɗum kanko o soodoya e coñci ma o soodoya e paɗe ma o okkoyay ɗum masalan yumma makko ma ben makko ma weldiɓe makko o wi no dagi kono noon yo ƴettu zakka on e juuɗe ɓeygu makko o dépensira ɓeygu makko imam malik wini ɗo dagaki ngol konngol imam malik ɗo ngol no nani hadith on ga o wi tun sadaqa fa aradtu an atasaddaqa bihi ɗo e oɗo tasaddaqa bihi ko ɓuri feeñude kon ko sadakaji naafe ɗe harna zakka fi kala zakka kadi no inne sadaqa ɓay aya on ton ko wi innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ɗon no fottana ko zakkaji ɗin no ko woni reena gongol ko ta sonnajo on ƴettu zakka mum on jonna moodi mum e hoore hara ko ɓe dépensor ɗum ɗon haray o ñaamiti dépense makko on si tawi noon o jonnamo inna ɗum ɗo noon tawat ɗum ɗo fere fi an few waɗi ɗum ɗon ka ɓeygure ma luttude ma e fi affaire ma personnel ɗon haray ko selli kon no dagi wa amma sa'irul aqaribi amma dendanangal ɓattodiraɓe enɗan kal ihwati wano nene goto baba gotoɓe worɓe ma baba gotoɓe worɓe ma nene gotoɓe worɓe wal akhawati e bandiraɓe nene goto baba goto ma baba goto ma yumma gotoɓe tun wal amami e bappiraɓe e babiraɓe mawɓe wal akhawali e kawuraɓe wal ammati e yayiraɓe wal khalati e neniraɓe tosoyɓe ma neniraɓe mawɓe fa innahu ko hani andugol kon yajuzu dafu zakati ilayhim no dagi jonnugol ɓe zakka ida kanu mustahiqina si tawi ɓe laatike ko e jojjuduɓe koye handuɓe jonnede zakka ɓen ɓe jeeya ɗum ɗo fi qawli akthari ahli l ilmi ko ɗum ɗo ko e konngol ko ɓuri ɗurde kon e joomiraɓe gandal ɓe wi kamɓe no dagi ɓeɗo fopp lintaɓe no dagi jonnugol ɓe zakka woɓɓe goo ɓe wi ɓeɗo fopp lintaɓe ɗo siko on tigi fawtiɓe dépense dagaki ka on tigi jonna on tigi zakka mum nene goto baba goto ma woni gorko woni debbo siko an fawtimo dépense o ala ko heɓira hay nokku ɓe wi dagaki ka jonna on tigi zakka ma o ko noon e bappiraɓe ma nene goto baba goto bemma ma baba goto bemma ma bemma mawɗo siko an fawti on tigi dépense ka fuɗɗi ha ka hatti ka dariɗa o ko ɗon dari ɓeɗo enɗanɗan no tiiɗi hakkude moɗon si tawi ala hay nokku ka o heɓira haray waɗɗike ma dépense ugol mo ɓe wi kala mo tawa dépense mum no waɗɗima haray a jonnatamo zakka o ɓeyni o woye ɓeɗo fo haray dépense ugol ɓe ko sa annike na farilla e hoore ma ngol konngol ɗo
ko ngol ɗo ɓuri sellude wonde no daggi jonnugol ɓe. wo dalil on ko tawata no daggi jonnugol ɓe ɗo li gawli rasuli sabu maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka o maaki assadaqatu ala almiskini sadaka jonnaɗo miskino on sadaka tun ɗum ko sadaka tun a heɓa e baraji nde wotere baraji sadaka on wa ala dhil qarabati sadaka jonnaɗo jon ɓattodiral jon en ɗanɗan ithnatani ko sadakaji ɗiɗi mana ko joddi sadakaji ɗiɗi silatun ko joddi sadaka jokkugol enɗan wa sadaka e joddi sadaka on kadi mana on ti heɓira en joddi cenɗe ɗen ɗiɗi cende ko itti sadaka kon e joddi kadi ko jokki enɗan makko ko amma si ko miskino tun taw naɓe enɗan so on tigi jonnimo ɗon o heɓay baraji sengo woto sengo ko o waɗi sadaka ɗon tun. rawahu ahmad wa nasai wa tirmidhi wa hassana ko ɓeɗo fillimo tirmidhi wi hadis on no moƴƴi cheikh albani maaki himo selli. idan khulasa on no dagi jonnugol siɓɓe muɗum zakka muɗum i'ta'u talabati al-ilmi min az-zakati duna al-ubbadi jonnugol zakka mum on ɗaɓɓoɓe gandal jangoɓe tawana wakkiliɓe dewe tun ubbad rewoɓe abid wakkili no jokki dewe tun o rewa tun allah ko juulugol tun e horugol ko ɗum tun woni haaju mum ko noon na ɗaɓɓowo gandal o wi ɓen ɗon sina hara ko e ɗinoneji jeetati to ɓe tawa ɓe jonnitake tun zakka ɓayi ɓe wakkili dewal o ko ka saffol arnol tun o juulata tawi ko hommo mari intérêt ko juulta ka saffol arnol ko kanko ono hora ɗum tenen alkamisa yo jonne zakka ɗum ɗon tun waɗata ha o jonne zakka sabu nan ngal dewal ɗon ko beru makko pet amma ɗaɓɓowo gandal so heɓi gandal ngal yimɓe ɓe naftoray o jangina yimɓe buyna alhamdulillah menen ko on itti men e majjere menen ko on holli men ɗum menen ko on woni karamo ko amen ɗon yimɓe ɓe naftoray kono wasi o dumbi hoore makko fi ɗum ɗon fi intérêt jama on ɗum ɗon haɗimo yahugol madina haray ella ala ka o jonne zakka kono mo acciti yagol madina fi tun juulugol ka saffol aranol masala dewal ngal o watta beru makko hay goto yoyta alibarka ɗum ɗon ɗum sabu ɗum tun o jonnitake zakka heɗɗen ko karama ko joni wiyata ɗo ko o wi qala nawawiyu imamu nawawi o maaki walaw qadira ala kasbin yaligu bi haalihi si o taganama faggitagol faggitande foddude nanonirde alhaali makko on e fiyake makko on illa annahu si wona tun kanko mustaghilun himo sohlini himo jokki bi tahsili ba'di al-ulumi ash-shar'iyyati fi heɓugol yoga e gande shariyankoje bi haythu nokku ka tawata law aqbala ala al-kasbi si o akkiti ɗum o fewti faggitagol ngol ɗaɓɓugol ngol lan qata ani tahsil o taƴay fi heɓugol gandal haray o fuutotomo heɓugol gandal ngal oɗo hallat lahu zakatu haray zakka no daganimo zakka daganike mo li anna tahsila al ilmi fardu kifayatin sabu heɓugol gandal ngal ko farilla yonodirteɗo himo wawi faggitade ene woodi kadi ka faggitete tawa so yahi ɗon haray o hersa ɗum woni no nanodiri e alhaali makko on kono ko honno haɗi o yaha o faggitoyo ko fii ɗaɓɓugol gandal ngal tawa si o yahi yadantamo yahugol golloya e janngugol so yahi golloygol ngol jande nden taƴay heɓugo gandal ngal haray taƴi o akkita faggitagol ngol o jokka gere gandal ngal oɗo no daganimo ka o jonne zakka o wi wa amma man la yata'atta minhu tahsilu amma mo tawata newanta ko ɗum
heɓugol o wawata heɓ tahsin o wawata heɓde gandal ngal fala tahillu lahu zakatu haray zakka daganaki mo ida qadira ala alkasbi so tawi mo wawi faggitade wa in kana muqiman bil madrasati hay so tawi noon ko o wonɗo ka l'école ka janggueteɗon haysi ko ɗon o woni kono o ala heɓude no o ala heɓude gandal imo woni noon ka janggueteɗon kono ala heɓude gandal imo wawi faggitade yo yaw o faggitoyo haɗa daganaki mo ƴettugo zakka hada alladi dakarnahu huwa sahihu lmashhur imamu nawawi o wi ko jantiɗen ɗo ko ɗum ɗo woni ko selli ko ɗum woni kadi ko lolli ɗum ɗo ko fani ko ka madhab imam shafii qala o wi fayin kanko imamu nawawi wa amma man aqbala ala nawafili libadati amma fewtuɗo naafiloji dewe naafiloje walkasbu yamna'uhu minha tawa noon faggitagol ngol so yahi golloygol ɗaɓɓa arsike ɗum haɗaymo ɗen dewe naafiloje aw min istigraqi lwaqti biha ma ɗum faggitoyagol ngol yoolay wagguto on fof hara ɗe dewe naafiloje ɗa heɓaali fala tahillu lahu azakatu bil ittifaq haray zakka dagantako mo sabu ɗum ɗon o wi no fottana ɗum ka madhab o wi sabu honɗum li anna maslahata ibadatihi sabu nafoore dewal makko ngal gasiratun alayhi no raɓɓiɗi e makko tum no hatti e makko etade fi gandal dakagol ton juula janga janto inde Allah ma ɗum jooɗagol ɗum tekko e wirdagol pooɗa jikiri wirdo ɗon ɓe karɗaw eɓe wirdo tum ɓe no wakkili ɗum ɗon ɗen ɗon dewe haysi Allah jaɓi ɗum ko hombo wiyata ɗon alibarka nafata e goto sina kanko rewɗo idan ɗum ɗo si o akkiti faggitagol ngol o jokki ɗum ɗo tun awa ɗo tawi awa hara meɗen jooɗi ga menen ɗo ko ɗum ɗo tun min jokki tawi ko hombo jokkanɗo akkite ko hombo jokkanɗo ko hooremo jokkanɗo e sendite waggu toon nani jokkon ɗum ɗo seeɗa yahon kadi jokkon faggitagol go sina ɗum on jukkay de ko ɗum woni ko o faandi ɗo ɓe mana ɗaɓɓowo gandal ngal kañum ko fii jama on fo o wonɗo e wadde ɗe dewe naafiloje ɗa ko fii makko kanko tun tayib isqatu dayni ani zakati e fukkirgol ñamande nden gaay zakka mana rewtingol zakka mum e ñamande قال النووي إمام النووي وماك في المجموع كالمجموع شر مهذب وي لو كان على رجل مؤسر دين ستايجي أنه يهور غوركو سترا دو نياماند فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان o faalama kanko ñawluɗo on waɗugol nde ñamande wonde e hoore sattiraɗo on waɗugol nde joni rewnugol zakka on e mayre o innamo miɗo faala waɗugol zakka an on e nde ñamande ɗo joni mi okkima ñamande nden joni nde ɗo ko zakka ko mi ittayno kon mi jonne joni ñamande nden rewri ɗon joni a ñawlakilam joni oustaz kaari no ñawli alhaji kaari 5 millions oustaz kaari noon alhaji kaari ndaara tawa ɗiɗo ala ka rewete ha ɗiɗo hetto ena joni awa oustaz en joni haray 5 millions o mi muññanike wonɗi o anni yo wonde joni ɗi noon ko ka zakkaji tawmo ɗo no ittugol 10 millions o inna joni ala 5 millions yaari ɗon joni lutti 5 millions e hoore am o ƴettari ni o sendita o wi fa wajhani
ɗo ko geese ɗiɗi. Asahhuhuma ko ɓuri sellugol ɗen geese ɗiɗi ka shafayankoɓɓen la yujzi'uhu ɗum ɗon yonantamo on 5 million ɗon o ittaymo. Wa huwa madhhabu ahmada ɗum kadi ko lawol imam ahmad wa abi hanifata e abu hanifa, bimana imamu shafii fi asahi alwajhayni indahu wa ahmad wa abi hanifa wa abu hanifa ɓeɗo fof ɓe wi sellata rewtingol zakka mum e hoore ñamande nde on tigi ronki hettude. Li anna zakata fi dhimmatihi, sabu zakka on no ka dande makko ko ɓoggol ɓorningol dande makko. Fala yabra'u illa bi igbadiha, o hisata o daɗata o ɓorta ko ɓoggol sina o tamin zakka on hendotoɗon. Igbad wiya ihi o yawi awa alibarka. Joni no ko wata joni ami muññanike ma ɗum ɗon o jonnalimo o innalimo ihi harino toon. Wa thani yeeso ɗimmo ngon kamɓe shafayankoɓe yujzi'uhu won ɗum no yonanamo no gayna. Sikki toon patron ɓe lagina ɓen ko ɗum ɗo ɓe sembinta o wajhu ɗimmo on ɗo. O wi wa huwa madhabu alhasan albasri wa ata ibn abi rabah, kamɓe ɗo ko noon ɓe yaari. Li annahu, sabu kanko law dafa'ahu ilayhi, si o jonnino ñamande nden o jontimo ñamande nden thumma akhadahu minhu, refti o law dafa'ahu ilayhi, si tawino joni ñawliɗo miskino on o jonnitinomo ñamande nden thumma akhadahu minhu li annahu law dafa'aha ilayhi thumma akhadaha minhu jaza. so inino ko ɗon ɓurno fewde. Ko faala wiide ɗo joni si tawino joni kanko miskino on o jonnitinimo ñamande nden ha o gayni, o ƴetta ɗon ñamande nden o winnamo ihi mi okkima ko zakka gonni, haray noon no dagi on. Li annahu, sabu hani andugo kon law dafa'ahu ilay, si tawino ñawliɗo on miskino ñawliɗo on jonnitinomo kanko patron on nden ñamande, thumma akhadahu minhu, refti o ƴetti ɗum kadi e juuɗe makko, mana o ya jonnitimo ɗum o jaɓiti, jaza dagotono. Fakada ko noon ida lam yaqbidhu, si o tamali ɗum, mi mana joni so ino awa adde 5 million on mi faala, ɓeyna awa joni awa miɗo darude, addoy 5 million o jonnimo o jaɓi aw gayno o inna hino o 5 million ɗo mi okki on mo ko zakka han onni ɗo no fottana hara no dagi. O wi ko noon kadi fi kala hari o hettali e juuɗe makko, so wi tun awa joni haray on 5 million ɗon mo jogani ɗon mi okki on mo konti zakka an on. ɓe addi kadi fahin qiyas goɗɗo goo, ɓe wi kama law kanat lahu darahimu wadi'atan, wasi tawino marno joni mbuuɗi kono ko kalifu o halfinnodi ustade, wa dafa'aha ani zakati, o joɓiri ɗi o jonni ɗin ɗon fi zakka, fa innahu yujzi'uhu, ɗum yonaymo sawa an foti qabadaha o tamiɗi o hendikedi am la. Si tawino joni mi ƴetti joni mbuuɗi mi halfiniɗo ustad, mina ɗo ustad 5 million ni mi halfini on ɗi, ustad man kadi hewta kam itta zakka, mi calcule zakka ngon mi tawa zakka ngon yoni 10 million, minna wala o 5 million mo mi halfini ustad acci mi jonna mi okkaɓe ɗum ɗon fi zakka ngon. Maintenant ustad lan halfini on 5 million ka ɓen hiɗi ɗo, mina gasi joni hay so joni tala joni mi okki on ɗi fi zakka, ɗo no fottana hare no selli e hoore mi hendaki ɗi ha mi gayni noon mi tamintinnimo ɗi. ɓeyniɗa kadi ka ñamande ɓeeɗa ko ɓe inniri
dagatako ko ɓayi mi hendaki ɗi mi tamintinnimo ɗi min ihi kono qiyas on ko mo alfari ka kalifu wona e dimma na ɓoggol ɓornigol landane nden be mi hettata ko kalifu kono ko ɓoggol no ɓori kat ɓornimi ka dane ɗo zakka an o be mi yaltinamo no sirti qiyas on ko ma alfari tayib o wi amma ida dafa azakata amma si o jonni zakka on bisharti ko hewre sharti an yaruddaha ilayhi yo artir zakka on e makko an daynihi fi ñamade makko nden fala yasihu dafu haray jonnugol ngol sellali wala tasqutu zakatu zakka on haray fukkaki bil ittifaq ene oustaz yo joganimi 5 million ka ñamade joni lan jonde on ɗo 5 million kono ko yon jonni tan ɗi ñamade den yo yoɓitiran ɗi ñamade den adde o wiɗo jonnugol ngol jaɓa sellata saysi mi jonnimo ɗum ɗon ƴettata kontatake haray zakka on iwale hoore si ɓe hendi ke tum ɓe watti ka jiifa alhamdulillah ɗo noon joni haray joni mi dara janggo mi yahay daren fimuɗo joni elan joni ɗo ɗum mannaki haray be o jonnita fayi o itta fayi 5 million zakka on fukkaki ɗum c'est charti waɗa ɗon ko charti bonɗo si allah faabi ko mon o falli kanko oustad ha o hettiɗe juuɗe maɓɓe alhamdulillahi kono sellirta noon ihin kono noon ko ya jonni tan sikko ɗum ala wonɓe ala wadde ɗum mi anda so hikka si woɓɓe watta ɗum kono goɗɗo wana ɗum rooni o waɗi ɗum hawgayni si o landimi wayni ari woɓɓe no ñawlanomi ɗo wallahi mi gerdi hunde hettugol bon miɗo annino ɗo zakka mi yahi mi jonni ɓe minni kono noon haray ko fi ñamande nden koyo jonnita ñamande nden kono kanko o jonnu zakka ko jonni kono no ɓuri seeɗa ñamande nde woyi koyon ittu e ɗiɗo noon joɓitomi ñamande nde misal joni ñamande nden ko nde 8 million jonna ɓe 10 million o ina joni o itta e ɗon 8 million on jonni tommi ñamande o jonni o ya tiiri ñamande jonnitimo ɗumanni kono o waɗi ɗum tun goɗɗo ini est ce que taw ɗum no selli acce landoɗen ɓe noddi ɓe landi yani yimɓe ɓen no haɓɓiti yani zakka on koye uddu kala jolkun ka udduno nayo laaɓuɗe ɗin kan naya ɗum ko luuɓuɗe ɗin tun yarata ɗum o wi wala yasihu qada'u dayni bidhalika bil ittifaq sellata yoɓirgol ñamande nge ɗum ɗon no fottana joni zakka an on ƴetta ɗon yoɓitami ñamande nde mi ñawluma nden walaw nawaya dhalika walam yashtaritahu jaza bil ittifaq wa ajza'ahu an az-zakati wa idha raddahu ilayhi an ad-dayni bari'a joni noon hara ko ɓe anni tun koko annuye joni wowlaka waɗaka condition joni min miɗo andi ustade en ɗo ɓe joganimi ɗo 1 million simi jonni ɓe ɗo joni 10 million tañƴini ɓe ƴettay ɗon 1 million ɓe jonnitanmi ustade miɗo andiyani on ɗo zakka hen ɗo 10 million ɗo oya kañ kadi ƴetta ɗon anniyo ƴetta ɗon hayso wolnalimo yahoya janggo tun o ƴettoya oyen ala jeen hino 1 million mon ko ñawlɗoɓe ko jarama yo allah heɓon ko ɓuuri moƴƴude hara hayɓe landaki ene ko e ɗiya ɓe ndi ke tun kamɓe 1 million ko ɓe jonnata ɓe anni ɓe faala ɓe miiji wonde oya ittoyay ɗon ñamande nden jonnita ɓe kankadi o hendo o anni yo moodi ɗo ɓay o heeɓi joni ko yoɓira joni o yoɓu o itta ɗon o naɓa o yoɓoya kono ɓe waɗano condition
fus ka jonnugol ɗo no dagi so itto e ɗin ɗon o yoɓiti ñamande haray ɓoggol ɓortike mo few ko waɗi anniya on tun ka nder ɓernde condition waɗaka ga hatta piji ɗi yarano ɓay ko ella joni si a hendike goɗɗo jonnima zakka a hendike joni woni e jeyal ma naati e jeyal ma joni ɗum ɗawa sodirde ɗum goɗɗo ɗum ɗawa yoɓirde ɗum ñamande woni ko ñamande on no woni ko ñamande goɗɗo go heddike no dagi ɗon hara hino dagi en faami ɗo ka amma si tawi joni hara ko neɗɗo mo tawata himo ñawlima fewndo wo nde ƴantuɗamo a hettay ko an tun woni ƴantalimo konɗo andi himo jogii moyen ko yoɓayɗo kadi oɗo no sella ka rewna zakka ma on e nden ñamande ɗon mbari ɗa ñawlinomi ɗo e million ka ɗawami jonnugol nde falɗa o yiɗi ɗo donc joni aɗin ɗo mi okkima ɗi mi waɗi ɗin on zakka misali noon wasi a halfinna ɗin ɗon e kalife on ɗa ko gootu kalife on ɗa ko fi honɗum ɓe waɗi qiyaslaɓe ni kalife on ɓayno sella siko kalife ka halfinɗa goɗɗo ha gayna okkamoɗi ɗon fi zakka ko tawata nde ƴantuɗamo a hettay ɗa kadi ñamande si tawi nde ƴantuɗamo a hettay hare no wasi ko kalife ɗon hiɗa wawi rewnugol zakka e majji ɓay joni sa innimo ƴettanan ɗi joni ɗin ko zakkaji ƴettanan ɗi jonanami kaari o ƴettay o jonna sella kadi siko kanko wiya yo ƴettu nam naqlu zakati eggingol zakkaji ɗin ittugol zakka on nokku ka jawdi ndin ɗaɓɓa ɗon ko jawdi ndin woni ɗon naɓa zakka mayri on nokkugo no dagi ka dagaki ɗo mo juutini haala kan ɗo moƴƴi atala nafas fi dhalik o wi ajma al fuqaha'u kamɓe yimɓe fiqihuɓen fof hiɓe fottani ala jawasi naqli zakati e dagagol eggingol zakka on ila man yastahiqu ha naɓana ɗum fodduɗo e zakka on min baladin itta e leydi ila ukhra naɓa e leydi goo ida stagna si tawi yondinike alɗi ahlu baladil muzakki anha yimɓe leydi ittuɗo zakka on ɓe yondinike e on zakka ɗon ɓe ala haaju e mum tawi Konakiri ɗo yimɓe wonɓe Konakiri ɗo ɓen en ala ɗo hato jinɗo e zakka haray no fottana no sella ka itten zakkaji men ɗin ɗo naɓen Fuuta ma naɓen Zérekore ma naɓen Guinée Bissau ma naɓen Sénégal ma Sierra Leone ma Libéria ɓay leydi ittuɗo zakka on ka jawdi ndi woni ɗon ɓen yimɓe wonɓe ɗon ɓen ɓe ala haaju e on zakka sabu ko ɓe alɗuɓe ɓayna e zakka on yo bonu amma ida lam yastagni qawmul muzakki anha amma si tawi yondinaki yimɓe ittuɗo zakka on e zakka on fagadi jaat il ahadithu gonɗi ari hadisaji musarrihatan hiɗi feññini laɓɓini bi anna zakata kulli baladin wonde zakka leydi be leydi tusrafu firlitete jonne fi fuqara'i ahlihi e wasuɓe leydi ndin ɗon wala tunqalu ila baladin ndi zakka on eggintake naɓe e leydi goo fa ida ubiha naqluha min baladin si tawi daginama eggingol zakka on itta e leydi ma a wujudi fuqara'i biha wondude e woodede wasuɓe e ndin leydi ɗon daginama ƴettugol zakka on ɗon naɓa e leydi goo afda ɗum ɗon hewtinayi yottinoyay ila baga'i fuqara'i dhalika al baladi muhtajin e heddagol wasuɓe ndin leydi ɗon ka zakka on iwi ɗon ɓe lutta ko ɓe hato jimɓe ɓe on tawnduko ɗon ɓe yiya zakka on no yaha ala jeen ko on no wayi meɗen habbi on ɗo o min zakka on fof mi naɓi Fuuta accon men ɗo andule menen kadi meɗen haton jindi ɓen ton ɓuramen haton jinde
ko ɗum o faala e wiide ɗo o wi hadisaji ɗin ari no feññini ɗum kono no faamo e majji ɗum no faamo e majji kadi harana ɗum mahi o wi fa fi hadith muadin il mutaqaddim no e hadith muad ibnu jabal mo jannguɗen ɓaawo ardiɗo on ɓaawo laaɗon maaki ɗon fa in hum ata'uka ila dhalika fa akhbirhum si tawi ɓe ɗoftike ma e julde nden awa humputuɓe anna alayhim sadaqatan wonde no fawi ɓe zakka on zakka ɗon tu'khadhu min agniyaihim o ƴettete e juuɗe alɗuɓe maɓɓe ɓen wa turaddu ila fugara'ihim o ruttite e waasuɓe maɓɓe ɓen alɗuɓe maɓɓe waasuɓe maɓɓe ko gon sengo ɗon tun ka ko julɓe ɓen fo kanko ɗo o faami wonde ɓay Mu'adh ko Yaman o wonno mi mana ko ƴettete e alɗuɓe ɓen Yaman jonnite waasuɓe Yaman wi'uɓe no sella eggingol zakka on ko faanda ko ƴettete e alɗuɓe julɓe ɓen jonnite waasuɓe julɓe ɓen foti ko ɗo foti ko ɗa hum aghniyahum fugara'uhum ko ɗo ko julɓe fof ewna so julɓe ɓen ɓe senditake e sous région ma e préfecture hadis o ko muttafaqun alayh wa an abi juhayfata itama abu juhayfa qala o wi qadima alayna musaddiqu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ari ka amen ɗo ƴantowo zakka nelaɗo mo immini on musaddiq ƴantowo zakka on fa akhadha sadaqata min aghniya'ina o ƴetti zakka on e juuɗe alɗuɓe amen ɓen fa ja'alaha fi fugara'ina o watti kadi zakka on ka waasuɓe amen o ƴetti e juuɗe alɗuɓe amen ɓen o jonniti waasuɓe amen ɓen o wi fa kuntu mi laati gulaman ko mi pay kun yatiman alyatimahu fa atani o okkinmi galusan ngeloba galus ko ngeloba ngeloba reya jana ko ɓe ɓiretemba rawahu tirmidhi wa hasana ko tirmidhi filli hadis on o wi himo selli imo moƴƴi cheikh albani wi hasanun bi shawahidihi imo moƴƴi kono ko tawde mo mari ko seedanomo mari jagambe sina ɗum kanko tun o wata darade o moƴƴa wa an imran ibn husaynin ani ɗo holli wonde kanko ɗo oɗo o yahu o ƴanti alɗuɓe ɓen zakka on o jonniti waasuɓe ɓen yalli ɗum ɗon si o waɗirano noon gasatano ɗo ko wiyata ko min baabi attawafu hawrodir wa an imran ibn husayni ittama e oɗo annahu stu'mila ala sadaqati o gollinama e ƴantugol zakkaji ɗin falamma raja'a qila lahu sanga o artuno noon o inna ayna almalu ko on to jawdi ndi a imminama fi ƴantogol zakkaji ko on to jawdi ndi qala o wi walil mali arsaltani o wi ko fi jawdi nelnoɗami ardetendi akhadnahu min haythu kunna na'khudhuhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ƴettoyi ndi jawdi nokku ka men wonno himen ƴetta ndi jawdi ɗon fewndo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wa wada'nahu haythu kunna nada'uhu min wattindi kadi ka men wonudi wattude fewndo nelaɗo ɗon min ƴettoyi ɗon min jonniti ɗon kadi rawahu abu dawud ibn majah cheikh albani maki mo selli wa an tawus ibn kaysan qala o wi kana fi kitabi mu'adhin no e deftere nde mu'adh winduno lettre mo winduno o wi o windi toon ma ko nelaɗo windannomo
man kharaja mo yalti min mikhlafin e leydi ila mikhlafin e leydi goo fa inna sadaqatahu tabiti wonde zakka makko on sadaka makko on wa ushrahu e sappaɓal ko ittinte kon ɗum ko impôt makko on fi mikhlafi ashiratihi no e leydi gorol makko ngol kaw yani ka woni ɗon rawahu al-athram fi sunanihi ko imam al-athram filli oɗo batte ka sunnaji mum kono cheikh albani maki sanaduhu munqati'u tu godne no taƴodiri sabu tawus ibnu kaysan o hawrodirano o nanali e juuɗe mu'adha yunde shahidu on ɗo si tawino harno selluno ko mo yalti e leydi yahi e leydi go haray zakka makko on e ko ittinte kon sappaɓal so yahi o golli e mana joni si o gollo e ardu haraj ko ittinte ɗon kon ɗum woni ushru taashir ɗum ɗon ko e mana ko yimɓe ka woni ɗon ko ɓen haray jeeyi kono ɓay batte o nawa selluɗo en fowtiki e makko wa qad istadalla alfugaha'u gonɗi dallinori ɓe yimɓe fiqhu bi hadi l ahadith ɗiɗo hadithaji ala annahu wonde ko hani kon yushra'u no lawɗina sarfu zakati kulli baladin firlutugol zakka leydi be leydi fi fugara'i ahlihi ka wasuɓe yimɓe leydi ndin واختلفوا بلوتون في نقلها اجينغول زكا اون من بلدة اتا اليدي الى اخرى نبا اليدي جو بعد اجماعهم باو فتانغول به على انه وندكو هاني ان يجوز نقلها ندغي اجينغول زكا اون الى من يستحقها نبا دون فدو به مو اذا استغنى سيون دينيك اهل بلده yimɓe leydi makko kanko ittowo zakka on an haaga e zakka makko on kama tagaddama no woli no addono noon ɓaawo فقال الأحناف حنفي أنكم وي يكره نقلها نؤنيا إجوجول زكاهم إلا أن ينقلها سناهر أو إجو زكاهم ونبه إلى قرابة السيب مكو محتاجين حتى جيمب so itti zakaهم كنا كردو ونبي فوتا كسيب مكو باهي بهاتون جين ويدون دون أنياك هره لما في ذلك سبقون يدونكم من صلة الرحم جوكو قول إندام aw jama'atin ma o naɓana zakka on jama yimɓe goo hum ɓen a massu haajatin ko ɓen ɓuri haaji mum ɓuri ŋatude memude zakka on min ahli baladi e ɗi yimɓe leydi makko ndin ka jawdi ndin ɗaɓɓa ɗon o naɓana woɓɓe goo hasna siɓɓe makko sabuna ɓen no haton jini e ndi jawdi basal maɓɓe ngal soñja maɓɓe on no tiiɗi ɓuri ɓe wasuɓe ka jawdi ndi ɗaɓɓa ɗon aw kana naqluha aslahu lilmuslimin ma tawa eggingol zakka on naɓamo nokkugo ko ɗon ɓuri moƴƴande julɓe ɓen aw min daril harbi ma hara ko ittugol zakka on e galle haɓidete ɓen galle keferagal ngal ila dari islam artira ka galle l'islam itta Europe ma Amérique artira lagina ɗo masalan aw ila talibi ilmi ma eggina zakka on ka woni ɗon naɓana ɗum nokkugo kono hara ko fi ɗaɓɓoɓe gandal ka talibaɓe woni ɗaɓɓoɓe gandal naɓa toon aw kanti zakatu muajjalatan qabla al hawli ma hara zakka on ko ardinaɗo anticipaɗo waɗaɗo law hewtali taw hitande makko on ka timmata ɗon o wi siko ɗum ɗon kadi kanko abou hanafiyankoɓe ɓeyi ɗum ɗo fuɗɗiɗo baadiji fof para ella ala o wi fa innahu ko hani andugol kon fi hadihi suwar ɗiɗo baadiji fof jami'iha ɗi fof majji la yukrahu naqlu haray eggingol ngol a ñaaka ɗum ɗo woni lawol hanafiyankoɓɓe wa galti shafiyankoɓɓe wi la yajuzu naqlu zakati dagaki eggingol zakka on wa yajibu sarfuha no waɗɗi firlutugol zakka on fi baladil mali ka leydi jawdi ndi ka jawdi ndi ɗaɓɓa ɗon kandi woni ɗon yo zakka on yo jonne ɓe miskimɓe ɗon illa ida fuqida man yastahiqu zakata sina hara hatta tawa ala e jojjuduɓe zakka on ɗon fi l mawdi alladi wajabat fihi
nokkure ka zakka on waɗɗi ɗon tawa ɗon miskin ɓe ala ɗon yani yimɓe zakka ɓen ala ɗon honon dalli maɓɓe ɓe inni fa an amr ibn shu'aib ittama e oɗo amr ibn shu'aib anna mu'adh ibn jabal lam yazal bil jundi o sertali e koneli ɗin id ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawde nulaaɗo imminimo yo yahu yaman mo wondi ton e militaire ɓen mo wondi ton mo laami ton hatta mata nabiyu sallallahu alaihi wasallam ha nelaɗo faati aw lam yazal bil janad o seral nde nokkure ɗo nde ɗo koye yaman nokkure wonde yaman ɓawo nelaɗo imminimo ɗon himo ton ha nelaɗo faati thumma qadima ala omar refte o aroy noon fewndo omar tawi aboubacry lontike accimo ton kankadi ɓawi o maayi omar lonti accimo ɗon o aroy noon ka omar faraddahu ala ma kana alayhi o ruttimo eko o wonno kon o wi joni fayin yahu wonta continue fa ba'atha ilayhi mu'adhum bi thuluthi sadaqati nnas mu'adh immini ha e kanko omar khalifa on tataɓal zakkaji yimɓe ɓen ko moɓa ton kon fa ankara dhalika omar yedditi ɗum ko honɗum waɗanɗa ɗum a waɗi ko moƴƴa ko honɗum ittanta zakka on ton yaman addamo ha ga ko kene miskinɓe ala ton wa gala o wi lam ab'athka jabiyan wala akhidha jizyatin min mi imminama moɓoyowo zakka wona ƴettoyowo impôt na ɗum mi imminirma walakin ba'athtuka komi imminma li ta'khudha min aghniyai nnas ko fiya ƴettu zakka on e juuɗe alɗuɓe yimɓe ɓen fatarudda ala fugara'ihim rutta zakka on jonnita ɗum wasuɓe maɓɓe ɓen fa qala mu'adh wi ma ba'athtu ilayka bi shay'in wa ana ajidu ahadan ya'khudhuhu minni mi imminali mi neldali goɗɗum ka maga mi addi ka ma tawi miɗo heɓude goto wawɗo ƴettugol ɗum e juuɗe an handuɗo e mum mana o tataɓal komi addi ɗo komi sentani yimɓen ton kon ɗum ɗum yonaniɓe hande kadi ala ton ha ton jinɗo falamma kana al amu athani saga wonno hitan ɗimmere nden ba'atha ilayhi bi shatri as-sadaqati ɗo o immini o neli o addi feccere zakkaji ɗin to ko tataɓal num o addi feccere zakkaji ɗin fataraja'a bi mithli dhalika ɓe ruttidiri konguɗi sifa ɗuma kadi fahin umar wimo heyi min mi imminalima toon moɓugol zakkaji yimɓe ɓen ma impôt ji ɗin addananmi ga o inni heyi mi naɓali toon hunde tawa no woodi ga ha to jinɗo e mum falamma kana al amu thalith saga wonno hitande tammere nden ba'atha ilayhi biha kulliha o ƴetti zakka on fof o addi faraja'ahu umaru bimithli ma raja'ahu umaru rutti ruttunide e makko sifa ko o wowno kon mi nelalima toon ya moɓoy zakkaji ɗin e impôt ji ɗin jisiyaji ɗin fof o addanami ga mi naɗo mi nelinima toon ko ya ƴettu e juuɗe alduɓe ɓen jonnita wasuɓen toon yani ko budget indépendant région ka wonɗa toon ko itta toon konko yo watte toon kadi fagala mu'adh wi ma wajadtu ahadan ya'khudhu minni shay'a mi heɓali hay goto ƴettowo e juuɗe mana fof alɗi alhamdulillah ɗon ko gouvernement kelɗo to honno e mu'adh a fotno e arde fewno ɗo lagine ɗo gérname mon transition on ɗo ha tawa hay goto amen ala ha to jinɗo e zakka fof heeɓi golle fof alɗi fof piiji ɗin fof newike moƴƴi si horde moƴƴi koyre ɗe moƴƴay si horde boni fof ñolay o wiɗo rawahu abu ubayd ka kitab al amwal kono cheikh albani wi ko munqati sanadu munqati o amru bun shu'aib lam yudrik mu'adhan oɗo amru bun shu'aib o yidano e mu'adh ɗum ɗo woni laawol imam shafii kanko o yi'a eggingol zakka e nokkure naɓa e nokkure sina hara
nde nokkure ka zakka on waɗɗi ɗon ala ɗon hato yimɓe e mum wa qala malik kañum wi la yajuzu naqlu zakati illa an yaqa bi ahli baladi hajatun dagaki imam malik wi dagaki eggingol zakka itta ka zakka on waɗɗi ɗon naɓa e leydi goo sina hara yanu e leydi goo haaju wona joni cuuɗi suma toon ma perte waɗa toon ma gere yana toon tawa toon ndin leydi ɗon ɓe heeɓi haaju yantuɗo o wi fa yanqulu hal imam ilayhim ala sabili nadari wal ijtihad on tumati almami on ƴetta zakka on naɓa fodde no o yiiri noon no waɗi ijtihad o ko jeeru naɓanteɓe ko jeeruɓe ha to jini waɗa étude ande ko waɗum ɗo ɓe naɓante kanko imam malik ko ɗum ɗo wi wa qalatil hanabila hambaliyankoɓe kañum kadi wi la yajuzu naqlu sadaqati min baladiha ila masafati l qasri o dagaki eggingol zakka e leydi ka zakka on farliɗon ka jawdi ndi ɗaɓɓaɗon naɓa ndi ko tawata e yolnde étape tawa julde ɗuytete e muɗum hayɓeru ka julde ɗuytete mana hayɗo e kindiya wa yajibu sarfuha fi mawdi lwujubi aw qurbihi ɓe wi no waɗɗi firlutugol zakka on e nokku ka zakka on no nokku ka waɗɗi ɗon mahara no ɓatti ɗon hara woɗɗa ɗon ila maduna masafati l qasri ko tawata hewtata e yolnde ka julde ɗuytete gara abu dawud wi'i sami'tu ahmada su'ila ani zakati yub'athu biha min baladin ila balad o wi mi nani imam ahmad no lande fi zakka himo itte e leydi naɓe e leydi goo ko honnugo wi no dagi qala o wi la o woy qila o wiyana wa in kana qarabatuhu biha o wi hay so tawi no ɓattodiraɓe on tigi kanko itto zakka on siɓɓe makko no e ndin leydi ɗon leydi ka naɓete ɗon qala la o wi o fa in istahna anha fuqara'u ahli baladiha jaza naqluha o wi so tawi yondinori gayi zakka on wasuɓe din leydi ka zakka on farli ɗon hara dagge eggingol naɓa nokkugo واستدلوا بحديث أبي عبيد المتقدم إن عندي أنه ناسل أصلا قال ابن قدامة وي فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم سيون تيجي لندك أو إجني زكاة أو إتيم كواتني ونبي ليديكو هذا يونيم نيونامو وي ما أنا هذا خلاف الأولى ورندوني كونغول بربدود بيجوميرا بجند فإن كان رجل في بلد ستاين غوركونو إليدي وماله في بلد آخر كونو جاودي ما كونو إليدي جو سلام هيمو دو جاودي ما كونو السنغال ما هيمو دو جاودي ما كونو فوتا فالمعتبر ببلد المال ko taskete kon ko miskimɓe homɓe ko miskimɓe makko miskimɓe wonɓe ka o woni ɗon kanko jon jawdi ndin ka ko miskimɓe ka jawdi ndin woni ɗon o wi ko taskete ko miskimɓe ka jawdi ndin woni ɗon si tawi jawdi ndin ko sénégal woni kanko yimo ɗo na miskimɓe ɗo ɓen hande e jawdi ndin ko miskimɓe ɓen sénégal o wi li annahu sababu lwujubi wa yamtaddu ilayhi nadaru lmustahiqin o wi sabu ko leydi ndin ka zakka on woni ɗon ko ɗon woni sabu waɗɗagol zakka on ɓay ko ɗon waɗi sabu ha jawdi ndin ndi heeɓi ko ɗon investa jawdi ndin heeɓi e kadi wo pooɗoto foccoto e jawdi ndin darɗe hato yimɓe hara ɓe darta men he ɗo ɓeeɗo sa itti zakka o enen ɗo wara en seede tampere joni ɓen ɗon accegol ɗon ɗi calculé to ha gayno viré adde ga no haray woy moƴƴani fa in kana baduhu haythu huwa wa baduhu fi biladin ukhra si tawi yoga e jawdi ndi noka o woni ɗon yoga go kanno e jawdi goo adda zakata kulli malin haythu huwa yo ittan jawdi zakka jawdi be kandi woni ɗon yoni mo jogui ɗo seeɗa mo jogui sénégal seeɗa e misal mo jogui ɗo ko yoni wona 1 milliard franguine mo jogui wan noon sénégal o 1 milliard ɗo lagine wonɗo lagine ɗo zakka mum on yo ittu ɗo o jonna miskimɓe ɓen ɗo o 1 milliard wonɗo toon zakka mum on o itta o jonna miskimɓe wonɓe toon ɓe
hada fi zakati lmali ɗum ɗo ko fi zakka jawdi. amma zakatu lfitri, amma zakka muudo fa innaha tufarragu fi lbaladi alladi wajabat alayhi fihi. on ɗon zakka ko sendete ko ka leydi ka ɗum waɗɗi ɗon, sawa'un kana maluhu fihi aw lam yakun. ɗo ka neɗɗo mo zakka mo muudo kon waɗɗi on ka o woni ɗon, so eti muudo kon ko ɗon o senditata, foti noon jawdi makko ndin ko ɗon woni, ma jawdi makko ndin na ɗon ndi woni. naftari joni goɗɗo jawdi makko ndin Konakiri ɗo, o yahi Fuuta, o juuloyi ton, o yahi noga joyi suumaye, o tawi o yahi Fuuta ɗon o mara ton jawdi, kono o heɓay toon nder muudo kon. joni muudo kon ko ɗon ka o woni ɗon, ko ɗon o etta muudo kon o sendana ɓen ɗon. wona ɓe o wiya ko Konakiri ga ɓay ko ga biyeji makko ɗin fof, jaadi makko ɗin fof ko ga woni, ko ɓe ga o sendanta. o wi ko ɗum woni sawa'un kana maluhu fihi aw lam yakun, foti jawdi makko ndin noka o woni ɗon, ma jawdi makko ndin ko nokku goo woni. li anna zakata taallagu bi aynihi, sabu zakka on ko yowiti ko e kanko jaati makko on tigi, ko kanko zakka on fawi, wona jawdi ndin. ko ɗum ɓeynata noon ko zakatu nafs, ko zakka wonki. wa huwa sababul wujubi, ko kanko woni sabu wodegol waɗɗagol zakka on, lal mal wona jawdi ndin. ɗum ɗo fof ko yaari koko ɓuri moƴƴude ko no sella ka wona ɗo etaneɗa zakka ma on fuuta e muudo ma kon fuuta, no sella ka wona fuuta eta to muudo kon ma wiya yo ko ɓeytane lagine ga. almuhim ko ɗaɓɓa ko ya ittu muudo kon, sa itti noon ka miskimɓe ɓen woni ɗon haray ɓe renuma jonniɓe ɗon e ɗon, ko ɗum ɓuri moƴƴude. ko wan noon kadi wiɗen e zakka jawdi ndin, ko wona woni ɗo kon fof ko wigol ko ɗum ɓuri moƴƴude kon ka miskimɓe ɓen jawdi ndin kadi ɗaɓɓaɗo, miskimɓe wonɓe ɗon ɓen ɓuri handude e mum. kono noon sella eggingol naɓana woɓɓe goo, kono no moƴƴi hara on ti naɓali fuu waɗana ɓen ɗon geɓal. si tawi mo jogii siɓɓe ma weldiɓɓe ma jogiiɓe alhaaliji goɗɗi goo nokku goo, no sella hara ka on tigi naɓa toon. en tori ko Allah subahana taala yo Allah faami en dina ka faamu selluɗo, arsken kadi gollitirgol, o jaɓanen ko golluɗen kon. wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. ɓeeɗo wi o juulde kaɓe juulata ɗon kamɓe tarawi on ko ɓe wattamo ko balɗe noga erne ɗen, balɗe sappo sakkitire ɗen ɓe innayi almami maɓɓe on innayi ɓe watta tarawi, ɓe ara ɓe waɗa qiyamul leyl, ko ɓe habbo ko qiyamul leyl on tum ɓe watta. haray ko honɗum wiɗen ɗon on anndi ɓeeɗo ani jokkuɓen Cheikh Albani, kamɓe ɓe yehi yaari wonde dagaki ma ɗum wona sunna ɓeydugol e hoore darɗe 12 e nder jemma o, naafeɗen ko balɗe darɗe 12 pet, ko imma waɗaɗen ka tarawih, sa gayni ɗum haare ɗon kadi bimbi sallah jaɓi, ma accaɗe ka qiyamul leyl, juula gueɗe ɗen hoota ka suudu forɗa tuma hewti qiyamul leyl ara waɗaɗe darɗe 12 bi mana kamɓe naaya ɓeydu e hoore darɗe 12 ɗen bi haal. woɓɓe maɓɓe no sattini ha no waɗi tabdi wi waɗay ɓe tarawih juula ɓaawo geeƴe ɗen naafa ɗon ha gayna artoya kadi jemma juulita. ɓeeɗo ko yimɓe bid'a, ko yimɓe paykoyno toon bonkoye needi, bonkoye ɗengal fanɗukol gandal e wowlayɓe haalaji mettuɗi e muɗum. oɗo almami ko fotuno insafu on, si kanko ko golɗa konngol o ƴetti ella ala no ƴettu ɗum ɗon ko masala khilafiya hakkude karama koɓɓen
cheikh albani no yaari ɗa jumhur en ɓurɓe ɗurde ɓen no yaari gosen goɗa si o suɓi ka ɗum ɗon o suɓo ɗum ɗon kono ɓajjude nden ko kafande joni hayso ko kanko woni premier imam ko kanko woni premier imam kono en kankadi ko waɗaɗo ɗon waɗuno ɗon ɓen no newni yo waɗe tarawih waɗe qiyamul layl oyno joni min mi aroyta joni ndaare toon goɗɗo goo sowa ko deuxiéme imam ma ko troisiéme ma ko quatriéme ma yoɓe ndaaro goɗɗo goo toon haray faalaɓe argo waɗa tarawih on hara haɗani ɓe ɗum par ce que na ko boni na ko harmi wona bidia kadi few haray ɓe newna ɓe waɗa ɗi haramji ɗi makka e madina gila fuɗɗa gila fewno sahabaɓe ha hewti ka wonɗen ɗo goy wonaɗi tawa ko darɗe 11 pet ɓe watta naafe suuma e on fo tangini gonki ɗe yiɗi sunna kono ɓe karamokoɓe juuloɓe ɗon ɓen fuu e ɗi duuɓi ɓuri duuɓi wulure taginaki ko an fuɗɗiɗo janngude hanki ko an yiyata sunna ko ɓeɗo yiyade almami ɓe nayono jokkaɓe ɓen ɓeɗo fof hay goto ala wiiɗo feƴƴintake ɗon darɗe 11 o hadis aicha moɓe yuwi e hoore muɗum hiɓe haɓɓiti oɗo yani ko oɗo ko yani ko nassum qati'un la yaqbalu ta'wil wala yaqbal aya shay ɗum wona mako nelaɗo ko aicha wowlani hoore mum ber ko o yii ko o wi nelaɗo ɓeydali hoore darɗe 11 wona e suumaye wona kona e suumaye perletto o ɓeydi hadis jaabir on o juuli darɗe 13 hadis selluɗo ken holli hasru mo aicha waɗi on ko ɓeri ko andi kon kanko ede kandi ko o wowli ɗon kon te e omumatiji ko nelaɗo sallah sallam maki kon salatu layli masna no juuti ha mi ala adde ɗum ɗon fof ɗum faana wiide an si tawi a ƴetti wonde ko darɗe 11 ko ɗum ɗon tun ko ɗum ɓuranma ƴettu ɗum ɗon fanka acca yimɓe luttuɓen ɓe waɗa kamɓe kadi koɓe faala kon ɗum woni insaf wallahu mustaan haray jama on jarnama weltanama e wakkilare nden argol darsuji ɗin e needi ndin e reftagol ngol e gollitirgol ko wona e jangede kon no batteji mum no feeñi e meɗen e gurdam meɗen e feeñande meɗen e ka ɓeygol alhamdulillah yo Allah ɓeydan en haray inchallahu ko ɗo wonɗen e darade aɗo suumaye on ɗo si Allah tawni en yo Allah tawni en suumaye o Allah arsika en kadi waɗugol dewe e makko moƴƴi o jaɓana en kadi suumaye on maayi yontere aranere nden e juldandu ɓay haray sittu on no satti janngudugol e muɗum en acca ha sittu on feƴƴa sittu shawwal on janngugol e sittu no satti ka so ɗum ɗon feƴƴoyi on tumati en waɗoyay ñalande ko honde futtoɗen inchallahu janngoyen ɗon ha ka tawata ndiyan ɗan ko hawa ɗon ɗan wawata yaadude e majjan on tumati dartoɗen fewdo si ndiyan ɗan uuyoyi haray on jarnama on weltanama en weltani mawɓeɓen kadi ba wasir ɗo e amir darsu on ɗo e moko baɓen to fof kummaluɓeɓen haray en jarni fof en weltanike ɗigi on hay yettetoɓen fof no weltana e kono noon yettetoɓen no soodimi fewno ɗo ko yette bariɓe mi yanta mum koy e soodimi fewno ɗo ɓe soodiɗan ha gasi fes yette bariɓen no faala mi dartude maɓɓe kamɓe kadi ɓe adda e goɗɗum yettotoɓen waɗi ko kelɗi toriki Allah subahana taala yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude yo allahu tawnu en ndu lewru o arsika en waggol dewe e mayru ko jaɓane ko wonɗen e rewde kon fof yo Allah faamin en ka diina meɗen Allah ta yoolo yo Allah yoolu en Allah dande en sikkude gayni tawa gaynali Allah pooɗu balɗe men ɗen e hoore dewe jaɓaɗe Allah arsuku en battane moƴƴo yo Allah yafane mawɓe men ardiɓe ɓen yo Allah fewnan en zurriyaji men ɗi Allah waɗu barki e meɗen waɗa barki e golleji men ɗin waɗa barki ko galleji meɗen waɗa barki e gurdam men ɗan Allah ittan e sattendeji ɗin fof ittana en andeji ɗin torki Allah subahanahu wa taala Allah no andi ko faala ɗen kon ko tawata nafay en yo Allah okkor en mo andi kadi ko hulɗen kon yo Allah dandu en
Allah dande bone aybe men be torki Allah kala faalaɗo bonnude alhaaliji men ɗi bonna jawle men ɗen e teddungal men ngal yo Allah heedumo e ko faala ko hara o waɗali torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah okkor en doole Allah okkor en teddungal yo Allah okkor en laamu yo Allah okkor en diina jaɓaka yo Allah moƴƴin alhaaliji men ɗi yo Allah ɓeydan en yaajede newende ɓurto e teddungal ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وزكي أنفسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.